commit suicide. This is just politics. I think IEBC has been trying to frustrate me in my contesting. Igoti nene guku bururi-ini ni riathite kamiti ya ithurano na mihaka gutariria kiria giacungiriirie kuhingiririo gwa Solomon Gichira kihitaitano-ini kia president thiini wa githurano kia mweri wa kanana. Gichira akinyitwo igoti-ini na thitango cia kwenda kwiruta muoyo wabici-ini cia kamiti iyo thutha wa kwirwo ndakinyaniirie ikiro cia gukorwo akihuranira giturwa kia utongoria wa bururi. Turi oguku mucii wa Nairobi, kamiti ya gutwithania mateta ma ithurano ni yambikite thiku 3 kuuma umuthi guthikiriria macira maria maumirire hindi ya ithurano cia wamurani o hamwe na ateti aria matakinyaniirie mitaratara iria rabatarania niguo gukorwo makihuranira iturwa ngurani. As a commission, we are committed to ensuring that this country gets a free, fair and credible election come the polling day. And this process is part of ensuring that we have a free and fair election. Kugena kuo andu 8 ni makwite mitino-ini iri ngurani ya barabara. Ana makwire mwena wa Bungoma thutha wa matatu imwe kugutha rori barabara-ini ya Bungoma guthie Webuye. Kati nimesikia mgurumo wa gari, nikachukua action ya kukimbia. Kukuja kufika hapa, nikapata trailer imegonga gari. Kugonga gari, hii ni mkono yangu mnaona. Nimechukua action ya kugonga gari, kutoa watu wawili wale wako hali mahututi. Na kuo mwena wa Machakos andu 4 ni makwire riri na wangi 20 marahonia nguraro thutha wa mutino uria kuruhanirie matatu na gari nini barabara-ini ya Machakos guthie wote. Jamaa alikuwa mbio mwenye personal na akakuja kitaka kufuata gari lingine akapata na hii matatu akakanyanga emergency, gari yake ikajipindu ikaangalia side ile nyingine ikazunguka kwa lami. Mudurume mwene akinyitwo igoti-ini agithitangirwo mahitia ma kunyita kia hinya mwari wa miaka 10 gatagati-ini ka mweri wa 3 na tariki 30 mweri wa 5. Mwikoiro ucio akinyirio mbere ya mucirithania Kenneth Cheruiyot kuria akanite thitango iyo. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.